Ole, hei vo inchu jing devotion sermon toy kan da thin le Bible study te kan da thin pi alama karil ruwa thu poimo handa til a chuna ta na hianin a om deuh hleka korin khomi tin hena tir ko pola le khathon pani na bung som pakhat changli in nga chana mangin Bible ril fia chungchang toite in zirho te angka hanti a amasa in pathian thu ingai tha ang u kan ril cheu anilo Isua dang rila in hne na lo kalapiang in lo ngai theya tharau in chan ngai lo chu in changa chan chin thadang in pom ngai lo chu in pom du zel mai mo ti in helai thuwa hian tirko pola hian korin khomi te hne na hian lekha athona ajiakal mayani hei hi a han zir chian deuh te po helai thu hi achak om viu maya kan tun lai khovela hianin pathian thu ril fia na chungchanga hianin in kai hruai na tha kan mamo hle maya mitin te thinlunga pathianin thu sei thina pathian o kan refo thina amai ro chu engtin nge kan puan chu don ti la ya hi pathian thu tam tak hi chu kan mamo te po hi kan dong thina kan puan chu tur ni lem lo ke ma ni nun pop lai thum phuina ta na lal pan min pek te po hi om ve thina then khate ro chu kan puan chu tura ta na kan don te po om thina ni chu wang chon kan thinlunga thu om apiang kan puan chu zel te po hi a fel lova hemi konga hian kan film khurangai na chu kan ril ru om ang te hi lalpa o ani vekem ti hi za chiang vek bik lo ani thina na chu wang chuan film khuranga ya chuwang chuanin Bible ril fia chungchang te po hi zirho apoimo tak zetin kahria ani le pathian thu kan sirta korin lekhathon pani na bung som pakhat chang lia tirko pola na soya kha midang isua dang ti te tharau in chan ngai lo tharau dang ti te chan chin thadang ti te kha asoya ehi poimo viavani Isu Krista an khen be kha lalpa ani thu kan ril mol chewa ama zara chuan tharau thinglim po in changa tharau thilpek po in dong na sa ni tuna tir ko intivete na an ron ril cheu hi chu kan soi angkha ani hau lo mai adang dei ania an chan chin tha kha chu wang chuan adang dei ani wangin dik tak in pom to thau tha a adang dei in pom du zel mai hi chu avahan le lo thak em in vahan khelo te lul em hetiang ang hian chan chin thadang aron ril nu nung asoi oi om thiama piang te thu soi in pom zel thei mai hi avamak em vemole ati na angkha ani a korin ho te laka chan chin thadik tak a ril to an lo pai thale mai thin poyati zia ta hian pola hian asoyani chu Mizoram context sa po hianin ani chi a chan chin tha kan don masak ber chu isu hi lo ring vero u ti in isu Krista rin kha chan chin thril na konga an aw la poimo ani thina hun local zela chu isu Krista rin mai aya khiat ril te khiat dik te a in ngai raw na le khatiang rang khata ma chu kan lo ngai sang bok siam Mizo Christian te hian hei hian lem chan na siam tam em maya tharau mi lem chang ei ruk khe chuang si lo tharau mi lem chang a sual kong a zo top san chuang si lo te tharau mi lem chang midang chuk thira muniam rutlat mai ma ni inda sang tlat tharau mi ni in ngai bok si aru ka chapo tlat si te hi a kan tam em maya trong trai na konga te po hian a trong trai reber a champion ni chak zong te hianin kan rau ta thina chuai chuan Isu Krista rin na nge taka so a Isu ta na rin om Isu ta na din nge te hi a tharau ani ti te hi kan in ril thar le atulin ka ria ani chuwang chuan Bible ril fia na konga hianin kan film khurlo chuan zirtir nan makpui hianin in la ron chim don chau te po hian alang ani
le voin chuna ta na kan zirla ya ta na ka han thlan Bible thil fia chungchang ti hi tiang hianin han enzui ta ila Bible thil fia hi a zirna lama chuan hermeneutics te an ti a interpretation te po an ti a chumi omzia chu thil fia ti na mai ani Bible zirna lama chuan Bible thu in zia ka tanga pathian thu ziak tu thil tum dik tak lak chua thiam na ti te po in hemi hermeneutics kan ti te hi chu a ko ka thil fia ti ngot ai khan chuan a thuk deuh ani chu ti chuan pathian thu hi a thu tum bulpui a original meaning hi kan riat chua theinan a thu malte te te zirbing angai thina chu tiang tel lawaril ro om kan puan chua top hi a him tok lo fo thina ni mizo mi puite zinga pathian thu tlang au pui tu tam tak hian Bible thu tum ni lo ma ni tap chak ngai dan le kan ril rem zonga puan chiam kan chinga kan mit del thingvon tlat thin le nga la chu kan thu ken le tun lai trong kam takin thu thung kan ti deuh zel to mai a chu diklo theilawa kan ngai tlat to midang thu soi kan pom thiam to thin lo chu apoi em maya hei hian kan pathian thu pom dana mi pui min ti phir thina chu mi poina chu zirtina diklo pudar tuwa min siam thin ani Bible thil fia atul chan hi hetiang hianin ka han soi le du a Bible hi ama in a fiasa veklava thukhu le chin chiana kan ti sign and symbol tam taka omani abi takin Thessalonica ate thupuana te ateng khan mun ranga sign and symbol hi tamani te khin thu atam boka an trong kau chele an trong mandan te hi adang lam fo thina chuwang chon Bible thil fia hi atul em atul chan hetiang hian hantar langtel ta ila pakhatna chuan Bible thil fia atul chan chu kumtam takliam to azia kani Bible athil thengte hi azia hun lai hi akara zaw em maya aziak masaber le aziak no nung bering kara hianin kum sang khat don vel zet atlani kum khat pore ni tiro chutiang chunia anzia hun lai le tun hun in kara kum tam takatla ka wang hian Bible thil fia tur hian an hun lai din mun zir chen nate an hun lai an tong kam man bik zuk zir chen nate hi apoi mo Bible thil fia dik turin zir taimak zir chen angai ani adot le chuan kan culture milazia kanilo Bible hi mizo chu Christian ma kan culture kha kan ria mizo khotlang nun dan zong atlang pui kan ria ani mizo chu faten in danin fanau pang ber fatlung berin in puyan changthin juda ho chu fa upa berin in puyan changthin chutiang ang chuan culture ran dia anni chuan oma ke ni culture khana kan oma Bible thil fi atul na chan chu mizo culture ziak mizo culture milazia kanilawa juda culture milazia kani juda khotlanga thil thleng ani tun huna ta na entir na tamtak oma sela kan culture milaziak anilo juda hole kan namnun phung le thil ti dan than culture and practice kan ti nen ain person lau maya ain thau awang hian Bible thil fi adik turin juda te culture an namnun phung te po hi kan riat chian atulani adot le chuan tongdang daya zia kani ti hi apoi mo le khop mai khovel hun in her zel hian tong te po hi alo thang na sa em maya kumza lek chung po in mizo tong po hi na satakin na danglamani Christian na alo lu tir sang khazaria somko pali vela mizoram lo lu amasatu kan pile kan pu te kha lo thole ta sela voina kan tong tam tak hi chu mizo tong lani reng ma sela du lian tong lani reng ma sela an thiat thiam lo tam taka om to ang achan chu tong hi thang zela kumza chung lek po hian tong hi na satakin a thangani chuwang chuan Bible zia hun lai le tun hun lai a phei chon hai kum sang ni velat la to tong hi na satakin a dang lam manang ti hi achiang em maya chuwang chuan Bible tong kam te hi uluk taka zir chiana a hun laia an thu soidan kalphung grammatically te po in an thu soi chu dan te
nasa takin na danglam to a omzia hrechiang tura zirchian masak angai thina ni chuwang chon Bible thil fia ko nga hian tong pong huai lo hi a fin thak mani adot lia chuan Bible thil fia in enge tum reng kan ti chuan pathian thulai mu zon chu hi atumani karil ru pon chu ringot ani lova pathian thulai mu hi enge ni ti hi Bible thil fia na in zon chu atum chu ni a pathian hian athua hianin mu ngal mai theite mu ngal mai theilo hidden meaning te hi thutam tak a zep thina ni chumi zuk zir chianga zuk hai chuaka zuk ker chok tur chuan tharau thenglim tran puina nen tong traina nen na sataka zir chian angai thina lekha butha te po kan ron taimak te po apoimo ani thunung ani angle nunga puang chok tur chuan kan ngai dan ringot le kan pom dan ringot kha arin tlak to lova Bible pathian thulai mu zon chu a chumi chu a omji akha mi pui hne na pon chu angai thin ani adot lia chuan Bible thil fi ina tum chu pathian thu tak at tak na tarlan hi ni Bible thil fi na hian Bible hi thon thu satli emo history satli emo mai ani lova ataka thil thleng nge ani awangin entir le tummu mal tak ne ziak ani awangin chu man chuak phak tura a zirchian khangai ta a chumi tar lang tur chuan Bible zirchian masak zela hi apoimo thin ani adot lia chuan Bible thil fi ina atum chu nuna zirtur enge ta hian kan zirtur om ti kha ani thutlung lui hun Bible thu te hi thutlung thara om to hnuah hian enge tangkai na a om in ti mai thei ain zom veka pathian na tho le pathian chatuan thil tum kan hriat fe thei nan te tin man laya jiak te kha voinia kan ta na en to na ta na te pe kan ni ti in Bible a chiang takin min thrila Bible hi pathian thu ni a ring tu te nun kai hroi tu ni a chuwangin Bible hil fe na chuan a hun lai din huna tangin tun huna kan man tangkai tur tu le poimo tak te kha min tarlan chu saka chu min man tangkai tir atum tlata kan nuna pathian thu kan me bela kan nun pui theinan Bible thil fe na chuan chu tiang chuan kan nuna hian na tho atum thin ani Bible thil fe na hian kan nuna hian chu tiang chuan na tho atum thin ani atop na bera chuan Bible hiang tin nge kan thil fi ang kan zir ve silo ke ni ang mi pa ngai tan chuan hanti ngai na waka om chuang hlei nem te po in ti mai thei when a hian Bible thil fi hi thil poimo ani rualin thil har sa ang reng tak po ani a zir chianan le khabungai te khun tam tak pek te ngai thin ti tak zeta pathian thu dik puang chuak tur chuan heng te hi kan zom apoimo em ke po ina pathian thu bial fana te crusade te campinga te a pathian thu ka pon chu don hian saramon pakhat in bo sainan hian darkar nga te kamamo thin chutiang anga thei to paka zir chu po nuwa po chuan ka du ang hian ka konfi tok lo fo thin ani chutiang taka pathian thu hi hai chu tur tam tak om thu hausa thunung ania wang hian lau dewa heti ti kalpa le ti pot chi ani lovani ti hi wena hian ka han soitel hrim du ani ti chuan Bible hil fia dan tur chu amma sabera chuan Bible thu man tur than chu le zir chian anga yani kan thu soi tura thu poimo bik zir chian ngai a om fo thina chu tianga zir chian ngai bik than chu tur thi apoimo ema zir chian ngai zuk zir chian lova zir chian ngai lo zok a khiat fia sa zok te han ti vak te khathil om theiani entir nan rombung khat chang khat kan en chuan bola Krista boy tirko ni tura ko pathian chan chin tha thil tura ti ran chuan ti in a chan chin aron introduce thubul tan na mangani heta hian Bible thutum chuti khan kan chira alang fiangal vek khan langma sela zir chian ngai om ta chu enge Krista boy ati a hian boy ti hi enge ni Greek Bible lam kan en chuan boy ti hi doulos ti a manga chumi om zia chu chia hlo ti nani tin Krista ti na soya Krista chu tunge Christus ti ni a chu Krista kan ti maya
Krista chu khriak thi ti na ni a ti chuan Polan adin hunaron soi Pola Krista boy tirko ni tura ko pathian chanchin thril tura ti ran chuan tia a chanchin aron soi tluan pur anga langa kha kanan zir chian tak tak chuan ama Krista le ama tirko Pola chanchin an ma ni din hun pani in thau zia kha aron langta a helaya Christus ti hi dulos ti le Kurios Christus akha aron mangta a helaya hian Polan a chanchin le lali so chanchin aron tarlan chu master le a chia lo a servant angani chu hetia department director in bela me a aron tlan lu tur chu tunge PO nani chutiang anga PO le director timayang inkar din mun in thaulutuk enge sar satason vakalo chutason vakalo ole sar bela metlea enge ni sar chuchuka momotlat milo lakte ole sar apu ama sarin ati tia om tur khanin pion chu ain peni chumi tur chuan pion tura lak poni tirko pola chuan lali suwa chanchin tha ril tur hian ko ani a mangai na wanga tirlui ani ama awa in pe a chuta chuan engti turin nge lali so Krista thu om turin chumi din mun in thau lutuk master le servant in kar kha ta hian aron puang chuak ta ani kanan zir chian chi chon e khai Krista rong bol tu te Krista boy te din mun hi allo wat niam vemale he che lo ril ru pu phak hi kanom tak tak nge male ti kha min ngai tu chu tir ta a e khai che lo ril ru wa kan kir le ngai ni ti te kha chu chuan fia takin min tarlan sak thin ta ani mite berpo rong bol sak turin chialo ril ru kan thilnunga kha khan aron tu fi le ngal tlat thena ni chu bible zir chian thil fe tura zir chian a hlok na le atang kai na kha alo ni ta ani ti chuan bible thil fe dan poimo le em adota chuan a hun lai din mun zir chian anga yani bible chung thu te hi kan thil fe donin azia hun lai khovel din mun a background lang pui zir chian te hi khriat ve te hi poimo a chumia tang chuan an thu soi te hi a fia thina ni a hun lai din mun kan khriat na chuan a thu tum le om zia te a soi chan te kong dam taka kan thinlunga ron ti var thina hei poimo em ani pathian thu soi hi anuama nima sela zir chian na tel lawa tong pong soi hoi vaka helicopter thok chuak tu ranga hanti chiam mai te hi anuama nima sela zir chian na tel lo chuan kan thanem ngai na le kan be chiam na te hi zirti na diklo min put dartir tu te po ani the ani ti kan hriat apoimo em a hun lai din mun zir chian le hriat na hi apoimo telani adot le chuan athulai mu lak chuangai heta hian he bible changa hian helai le helai kara hian hetiang hian a soya achung thu chu hetiang hian heta hian nge lak tur heta hian nge zir tur kan nei athulai mu heta hian nge ni engber hinge khai khom thei tu tia kha kan hriat chian le poimo em mai ani entirnan sam na barsum sari pathum chang khat le chang som hi paretin kar kan chiar chuan thutam takasayani misual pathian trina nei lo muingil ho tak te ota ami wang thuang te ota ti khan ama lampang pathian tri ve tang thin mal som na dong bok silo pathian ngai sak lo ho vum thur thin in sang sa zel thin ho te kha ena a ot ema vui vai na thu li rina kala atop lama chuan thil mu chu te ron nei ta ani he chang khat le chang som ni paretin kar hi han khai khom don ta la heta hian he chang som ni pare thu zeta hian enge athulai mu ni enge a central team ni ta hian enge poimo athulai pui enge ti kha kan zir chian chuan ke ta ne ra zong pathian na ye thani ti hi ani heta hian thu tam tak soima selal pathian nai apoimo ti hi a central team ani tlat ti kha aron lang fia ta ni chawang chuan chiar liam ringot hianin a fia tok thin lova pathian thui chiar chu idu hle anang manuna thua soya a khoi cheni chuan voisom po chiar non ro angai kha chiar la ta chuan enge ta hian athulai mu ti hi nangma aron lang fia tul don ani pathian thu hi zir chian dol
zir chian ngai ani ti voina hian ka han sei tel du ani adot lia chuan kan nunata na zir tur lak chu hi poimo em maya hi application te pon ti ani petera le khathon pakhat na bungli chang som pakhat kan en chuan mi tu po in tho sei chuan pathian thu te angin sei ro se ti na seya chuwangin pathian thu kan pon chua hian evangelist ro pui Billy Graham atin an lo war em Bible in ti hianati the Bible says ti hi poimo em mayani ti chuan Bible thu kanan chira athutum kan zir chen nuwa ahun lai din mun te kan ron hre thiam chho waya ti chuan chu pathian thu kan du lai tak kan pon chua chuan atum kha enge ni ti kha zir tur min pe thina ni hemi zir tur lak chu ko nga hian kan har enge ni kan tlak cham vai chuan achung thu kha soi chiam ma ila achung thu Bible thon thu kha thon thu soi chiam ma ila kan nuna zir tur kan ei ho tur ber application kan ti nuna me ber tur kha kan lak chu that lo chuan kan sermon te kan pathian thu soi te hi avor top a climax kan thleng don lo ti na ni chu uyom de vineral don ti na ni chu wang chuan kan nuna ta na zir tur lak chu hi poimo em ani ti chuan Bible thil fe na kong kan ti hau lo tur kong tlema zong kan soi le anga kong ni lekin lalparong bol tu ser ran le ko ran chom tu te abik tekin ko ran roi tu te tan phei chuan apoi mo em maya mi puim nol pui aya na sa le tang zo ka kan thu cha ti chak tura kan tan mara kan tong trai anga yani tu lai khovela hian tu te nge tong trai tam berang ti ila nu ho ani mai the chu tiang chuan ni wang hianin boy em in chung khura tul ber te hi tong trai ta man tang thina chuwang chun pathian thu puan chu na tura hian sermon hi eng angin in bo sei thama ila khor ina ka thu puan chu tur kholaya ka phut ka thu tlang au pui tur a khoilai emo ka thu puan chu tur ka in bo sei na konga thei top chu ma ila tong trai na konga tong trai na ka lam che chuan tong trai na ka nei tam tok lo chuan ka thu cha thata ka in bo sei khan nungin ka puang chok lo the ani chuwang chuan a puang chok tu tur nun hi thara vitamin chia zop masakha apoi mo em maya chuwang chon Bible hil fia na konga hian kan ti lo tur tiang hian soi tai la ma ni ngai danin hil fia lo tur ani mi tam tak chuan an ril ruwa thu om tan pui tu tan Bible hi an manglek fangjok thina he tiang hi a that veu rolin a hlo om theina atam em mani ngai dana Bible hi hil fia tur ani lova Bible in soya tum le min zirtir tum na lama hian mit foi tir jok tur ani hei hi Bible pathian thu kan pon chu dan tur ani kan Bible thu man tur te chu tu soi nge tu hne na soi nge engwangin nge hei hi asoi ti khema salawa ma ni ngai dan tlan pui chiam hi ala om thin apoi to thina kan ko ran history a Mizoram kan thir chuan Mizoram history a chu apoi to thina a thlen non to lo na turin kan film khuruzel apoi mo ani chuwangin Bible thu te hi ma ni du dan a hil fia lovin zir chian ipeyang u hemi konga hian kan tong trai tam turani tong trai in tha da su ti hi tang kan tel ram du ani Bible hil fia na kong kan ti lo tur chu tong trai tha tham lo tur ti hi ani ato bera chuan ma ni tuina lam zonga hil fia lo turani mizo te jinga hian pathian thu du tak sei lung koi thiam em mi nuk khoi thiam angai khatu te thin lung ne ol em an om thin chung hoina nan sei tak to chuan mi tam tak hian avan ngai nom avan tha avan dik kan tia mi tam tak hi min ti thledual dual the ani chuti lai chuan ma ni tuina lam hoya Bible thu kan du lai man hi a him lova chuwang chuan pathian thu zirna lama chuan don't pick the first out of the context a context a hun lai bo ruak kalkanin idu tu in Bible chang koi level su mang su atiani hi poimo em ani hemi konga hian kan hriat thiam bak pi lama omani chuan kan rong bol tu te kan upa te kan pastor te a hrezo ka kan ngai te ron khre lavila khelo ngam
adik khriat du na wanga khilo ngam ni na te hi kan fin var zel na kan inti hausak zel na Pathian thu konga anitla tani chu venan poimo em hemi konga hian ifim khurze lang u Pathian thu hi thilfia turin tong pong basangam ngot chi anilawa hei hi uluk takin i hereng tiang uti in voina hian kan zir khawatana kan ron chop chok le ani ngai thatu zong telal pan inza in malsom theu cheu ro se amen.